Nagajing budi ni gajing ja jong gajing syak penyap uba alam dekhar sapus nam kerta obosyong basa hagadong demi lower mo prem shlong hagit jong kesenjan dia stanjib men hakash potri mutau benai hagapur hendri bejejan min dak bakno baki CCTV kim terekam satya hagategas ngi nakaleng bor pulit kelapen syai bagajing bum terekam ka CCTV kamera kabana nak jaka kadai bakila pelip khnang namar kini ki kamera kim pat pendat satya ya lightning arresters bat ki earthning balada jabawan perthat kan seni penban Uba Vivek AM Superintendent of Police habakan berbatasi walaupun pau ya kejing sengokia namar bahagate kejing ja ki pulit kelada ban pelip lupa ya ke CCTV kamera. Henry ulai thupat bagi don kisaki sabut ki bakatanat pulit kelayo ahlor kete kejing ja kadai bau ba alam dekhar ulaur barhap dak klik salendet jong kete jaka. Henry umpat senguti kenapat la kete kejing sisa ne am halor kete kejing sakno ba ula sya penyam. Badia menta ulai thu bagi dang toket ya Henry ngut ki perlo kejong u ban lap susu ya kejing sisa. Ni ban sebat kidun kicaka ni ba ni habbu yaki earthing bat kan like the lightning arresters jadi cakap bumdan lightning arresters ni ban seban film na di CCTV ba kador jung tu jung tangkau kamera ru untuk kasong dua hado silap tam bat da bom pertahan kalapan sini di kidan ini jaka wirang senam ta ibun pula idap di su snibok no bah tu sni ka jana tu ka jinjah tu mat na nimpi kloi no ban pendap bat kila sa stang ka tu ni jaka hi ban pendap kila ni rasta bat ka orde ki ni la stang toket adu menta ni Nilayo katu kan ni ki saki bat kum ka jing tokit juni ke ibn lalap ba katu sni kilaya ba medi bat ini bakat na pol ki saki ki idon marwai idon hatu kergiat jongka sinjatian tu but ladon di bai i habat dak clear shaka si moji ki bodan chalender jong kaget but hari kata ru nilai yo ka FIR niki bahaya gini ni register te hoi what lagi nilai yo kita kisah kiru ni kwa ban tikna syai ba lakadine am kata murder case ngina amik postmortem report kolong no nila examine ti perlok kiran jungut iwelin nya jadi abam tu ke restoran Jimmy ashwai kataru gila di abang shaun poi tu restoran tu but hari ada lebar kini di bentah nila ban one shaka conclusion